Ikinya ria thirikari nene ria kugayania keki ya bururi ndereti ya ugai wa mbeca itahitukitio, Kanju ya magavana yugite nikio kiari kiambiriria kia mathina ma mbeca maria magomeire kaunti. Undu uyu magavana makiuga ukinyaniire kumana na mutugo wa bunge ya bururi wa kuhitukia maundu megie thirikari cia kaunti matathikiriirie woni wa bunge ya Senate aria nio ateteri ya kaunti. Gutua matua maya mari aika, magavana marauga guthiete na mbere na kuhinyiriria mibango ya thirikari cia kaunti na nikio mari na ihinda iritu gukinyaniria maundu maria mabangiire. Magavana marenda igoti nene ritherie gikiro kiria thirikari nene yagiriirwo ni kwagarara nakio kigina kiria thirikari cia kaunti igairwo ni commission ya ugai wa mbeca na kana commission ya kurumbuia mishara ya aruti a wira thirikari ni yagiriirwo guteaniria mendekithia ma commission iyo igitua matua mayo. Bunge ya bururi ni yatetetie itua ria Kanju ya magavana ria gutwara cira wa ugai wa mbeca igoti-ini itugiru, no riu igoti riri riugite riri na hinya wa guthikiriria cira uyu na ubangirwo gugathikiririo tariki 16 mweri uyu. The Supreme Court Act 2011 provides in section 13 as follows, quote, an advisory opinion by the Supreme Court under Article 163(6) of the Constitution shall contain reasons for the opinion, and any judges who differ with the opinion of the majority shall then give their opinions and respective reasons. Furthermore, the rules of the Supreme Court provide for the exercise of this jurisdiction, stating that the national government, a state organ, or county government may apply to the court by way of reference for an advisory opinion under the Constitution. Kanju ya magavana niyorĩtie ya Kenya mamanyite baru bara-ini ino iria marauga irongoreirie kunina thirikari cia matura. Ngiribuatara Inooro TV, Njĩtagwo Gathoni Wanjihia.